Thank you, Jesus. Sibulise tata, sibulise mama, sibulise obhuti nosisi. Ligama lenkosi yethu Yesu. Masikhawuleze sifundiswe ngenkosi incwadi kaYohane chapter 15 verse 26 na 27. John 16 verse number 12. Sifunda ke ngokukhawuleza verse number 26 ka chapter 14 naye sizamfunda. Ngicela ke sinyuke sisitulo akuye babaphaya eqhubeleni utata uMshila walise isitulo esiphambi kwakho sivale. Umntwana kaThixo ngidisiwe izono zami zonke kuYesu wanenzela inceba ukuba andixolele. Ndifuna ke siqhubeke ukufundisana ngomsebenzi kaMoya Oyingcwele emntwini okholwayo. Ukubaluleka ukuba ikholwa lifumane ubhaptizo lukaMoya Oyingcwele. Ngicela siqale kule ncwadi kaJohn chapter number 15 verse 26. Ncwadi kaYohane chapter number 15 verse 26. Isihloko, ihlabathi liyakubathiya abafundi bakaYesu. Verse 26. Ndakuba ndifikile kubawo ndonithumela ummeli. Eso esenziwa uYesu kubafundi bakaYesu. Uthi uYesu xa efika kubawo uyise ndonithumela ummeli. Uyawuthumela ummeli ongumoya wenyaniso. Ummeli igama lakhe ngumoya wenyaniso ovela kubawo. Kusho ukuthi mayifika uMoya Oyingcwele kuwe uyakwenza ube nenyaniso kuba uyabungeniwe ngumoya wayo inyaniso. Kuthiwa ke uMoya Oyingcwele uvela kubawo. Shilo Jesu ma ehamba uyafika athi Nkosi baphe ummeli igama lakhe lingumoya Oyingcwele. Sithi ke awukwazi ukusindiswa ube yilento uThixo ayifunayo uMoya Oyingcwele engekho apha kuwe. Ukuze usindiswe kufanele ba ube ngumuntu obhaptizwayo nguMoya Oyingcwele, ongummeli wabakholwayo. Fundi, ndakuba ndifikile kubawo xa athe wafika yena ayithe wafika wongqina ngam. ndokuqala zawuyenza uMoya Oyingcwele kungqina uqinisekisa ngoYesu ungene kuwe ngaphakathi. Ngoba ngeke uqiniseke ngoYesu uMoya Oyingcwele engafikanga. Uyawungqina ngam ndokuqala xa ifikile uMoya Oyingcwele ukuqinisekisa ngobukho bukaYesu. Ungqina ngoYesu kuwe. Yole nabantwana amaSamaria athi akubizwa engqinelwe intombi yaseSamaria eza kuYesu. Athi akufika kuYesu amcela uba makahlale nabo. IBhayibhile wahlala nabo for 2 days
ebadlisa ilizwi. Kuthiwa wachileka uJesu apha kubo. Base bethi bona asikholwa kuba sive ngawe. Ngamanye amagama kusho ukuthi bangqinelwe nabo. Sikholwa ngoba nathi sizivele sazibonela. Ungqinelwa ngumuntu weYesu. Kodwa funeka ugqithe ekuphileni salvation ngokuyiva, uyibaliselwe umuntu. Ufike kwinqanaba apho imfundiso ityhiliweyo apha kuwe. So that uzokwazi ukuma ngokholo lwakho, hayi ngokholo luvileyo. Into yayibangela uba ngo-2020 kubaleke wonke umuntu indoba abantu aba bebengembulelwanga ngoJesu. Uma ku-announce abefundisi besithi makubalekwe, makugitye, makungaphazanyiswa, makugithiwe, kwanyanzeleka uba kuvala icawe. Abantu bethethile ababonakala bethembekile. Abantu zange bakwazi ukuyibela inkolo yabo. Babaleka ukufa. Ebebethe bona abakoyiki ukufa. Bakubaleka because xa umoya ngcwele ngekho, you doubt indoba izulu likhona. You doubt futhi ukuba ngokufa kwakho uzawubenefita more than ukuphila. Because the Bible ithi ukufa kwam kuyinzuzo. So ukuphila kwam ndizuza into ngokuphila kuzuza abazalwane. So ngamanye amagama ubomi bam bungcono xa ndifile, hayi ndisaphila. But Lord, ndiyaziswa kumoya ngcwele uba I have a better future ndakuba ndigqitha kweli lizwe. You doubt intoba uzawulibona izulu xa umoya ngcwele ngekho. Chapter 1 ama-Efesu verse number 14 verse 13. Chapter 1 ama-Efesu verse number 13 and 14. Khawuleza. Keni nani ke nimanyene noKristu nje, nizivile indaba ezimnandi ezichaza ngenyaniso yosindiso nazamkela. Nive indaba ezimnandi ezazisa ngoYesu natsho nazamkela. Ke ngoko uThixo waniphawula ngomoya oyingcwele. Uyabona abantu abeve indaba ezimnandi bayaphawulwa. Xa ufunda incwadi yesityhilelo 9 ufunda ngeziletho. Kukho indawo phaya ethi kuyawuba khona iinkumbi ezawuthunyelwa ziliviki ilizwe. Kuthiwa ke zawutya abantu abangenaphawu. The Holy Spirit is a mark lophawu olunikwa abazalwana, lophawu olunikwa abantwana bakaThixo. Ma usindiswa uve inyaniso uyaphawulwa. Unikwa uphawu lokuba uThixo uyaku-owna ungowakhe. Njengoba abantu befana nje emhlabeni nje, aba basindisiweyo babheka ezulwini ngenye imini bamakhiwe. Notshaba olunguSathane luyayibona lo mark. Izulu likubona ngayo. Funda verse 14. Lo moya ke usisiqinisekiso. Nawu siphawulwa ke ngumoya ngcwele. Kuthiwa ke umoya oyingcwele lo usisiqinisekiso selifa lethu. Uyabona xa sawuthola umoya ngcwele uba ne-boldness, anesibindi. Awukoyiki ukungqina. Yabona abantu abaninzi xa uthelwa uba izandla zofakaza ayosaba.
because you are not sure ngesalvation yakho until the Holy Spirit akubaptize. Uba proud, uyazidla uYesu. Bakhona abantu abakwazi ukuthula, bakwazi ukushumayela, bakwazi ukwenza yonke into ekwenza kodwa kapta mabafakaze bangqine abakwazi. Because ngeke ukwazi ukuzidla ngoYesu ungena moyeni ungathula. Ungenza yonke into ekuthiwa yenzeka wena kodwa ukungqina ngoYesu ekukwazi. Because awunaso isiqinisekiso salempilo othi yiyo. Full lo moya usisiqinisekiso selifa lethu esiyakulifumana amakholwa anelifa ayakulifumana lakufika ixesha lenkululeko. uThixo ngoku sinika umoya wakho ukuze siqiniseke ngezinto uThixo azithembisileyo apha kule nkolo ezibhaliweyo eziyofunyanwa ngamakholwa ukuze amakholwa aqiniseke ngezi zinto anikwa umoya oyingcwele. So ubumoya oyingcwele akehlanga elikholwa lithi lakungena lidibane namanye amakholwa lifunde inkonzo lingakwazi ukudlelana noThixo. Lifike ke ngoliqhela inkonzo likhonze ilishwa lelo kuba umuntu uyakwazi ukukhonza akhonza afike ngumntana afike intombazana afike ngumfana akhonze lo muntu ekhula ekhonza kodwa engena relationship noThixo ene relationship namakholwa because umoya ngcwele wenza sidlelane noThixo. Afike ixesha loba emdala abonwe lisoka engakwazi ukukhonza Thixo afeyisane nento ezinzima angabe nako ukubuza kwenza njani because the relationship noThixo akanayo une relationship nabazalwane. Na umoya oyingcwele uyena okhupha isimilo sika Kristu ebantwini beva abantu aba ngoba behlala bobabili bekhonza bengabazalwane because ukugcina usindisiwe umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele the more ukhonza unikwe isipho sakhe mhlawumbe ushumayele bebetalente okushumayela ushumayele njengoba ushumayela nje umoya oyingcwele udila nesimilo esisakho. So that abephakamisa abantu bethu kumpostile umoya oyingcwele athi ungazilibali busindisile. Oh Jesus. Ngoba abantu balahlekwa bathi bakunika amagama oba kumfundisi anamathele egameni alahlekelwe losindiso. Alahlekelwe yilento imenze washumayela wafile ebantwini. Alahlele imenze wangcono. Because abantu kuze bathi kumfundisi bakwenze ngenxa yokusindiswa. So ukuze abantu babone umposti lapha kuwe kukusindiswa ukwenze wafika kumagama obukumpostile. So once you lose your salvation nokuba ngaba ubufundisi bukhona ufana nomuntu nomthi ekuthiwa ngapha ukuthi mabodi ngumsenge. Umsenge uthiwa apha ngaphakathi ubona apha ngaphakathi ubonakala umile kanti waphela ngaphakathi. Now life ye believer is depending on the Holy Spirit. You don't have a life if you don't have the Holy Spirit. Awunabo isabesini yakho ayinabo ubomi. Ngeke ikwazi ukushintsha umuntu, ngeke ikwazi ukunceda umuntu. Nabakho wenu ngeke kubancede. Uyawuyolala engcwabeni abantu babone bengayibonanga indaba yokuhamba kwakho noThixo. Kusitsho wena ukuhamba noThixo ukuthi ngabona ukuhamba naye uThixo. Fund lo moya now lo moya ke usisiqinisekiso selifale esiyakulifumana lakufika ixesha nakuba ixesha lenkululeko yona likwazi ukunyamezela ukubekezela
Fesana nezinto ukwazi ukubekezela because unyamezela ukuba ungaphoswa lilifa olithenjisiweyo. Ukwazi ukumelana nezinto abantu abangakwazi ukumelana nazo ngenxa yoba kukho isithembiso osibambileyo. John chapter number 15 verse number 26. Chapter 14 verse number 26. Na uthi ke mphali uzawungqina ngam umoya oyingcwele. Ungqina ngoJesu kwababantu abathi bangqinela uYesu emhlabeni. John 14 verse number 26. Ke umeli umoya oyingcwele. Lawo mawaya kumthuma egameni lami. Lo ozothunywa egameni likaYesu. Uyakufundisa zonke izinto. Lo moya oyingcwele ukwangumfundisi wamakhono. Amikhubuze ngamakonke. Umoya oyingcwele ngumfundisi wamakhono. Mfundisi wamakhono. Amakhono abhekezuli akadipendanga kubefundisi benyama. Abefundisi ababenyama funeke bafundise umuntu oselefundiswa. That is why uma befundisi aba bayakhubeka abantu xa kufuneke belungisiwe because abazange balungiswa abanamntu balungisa. But wena onomoya ingcwele xa selufike enkonzweni ufundiswa kuthathwa lula phambi ngoba lento ifundiswa ngumfundisi iyakhonfenywa yinto ephindwayo apha kuwe. Yolelo namhlanje sinabantu abathi xa beza unxiba babone umama umfundisi kunxibe kanjani. Umama umfundisi unxiba ibhlukwe kwelo bandla kuzawunxiba ibhlukwe. Uba ngabe umama umfundisi unxiba itight njengoba befundisikazi besenza loo nto namhlanje yonke abantu besifazane bazonxiba ngolo hlobo. But akekho umuntu onomoya ingcwele othi xa iphuma ahlekwe ngabantu ngendlela agqoke ngayo. Umoya ingcwele ukunxibisa nendlela okunxiba iyakufundisa. Awubiyonhlekisa xa ubhaptizwe ngamandla kaMoya Ingcwele. Awubiyonhlekisa. Ngeke uMoya Ingcwele akuvumele. Uthi ungeke ukwazi kuya kwimicimbi yobuntu ufake itight akuvumele ungene enkonzweni ukhonza uThixo ngetight. Ngeke ayenze uMoya Ingcwele lo. Jesus. Yavumela uMoya Ingcwele akumise ngaphambili uveze ingalo. Amakhwapha ngaphandle ulula isandla udumisa uThixo endlini yakhe ngeke yenze uMoya Ingcwele lo. But ulento uyenzayo uyikopa kunukukhokhela. Na uMoya Ingcwele akakukhupha endlini ulihlazo. Ufundisa indlela yokuqoqa. Akufundisa indlela yokuhlala. Angene nawe uthenge impahla esitolo, athenge nawe impahla. Akukhethise impahla uMoya Ingcwele ozawuziliba. Jesus. Because awunxibeli ukubuhle ngokunxibela isidima sokubiza igama likaKristu. Awumuntu wafashion xa usilisiwe. Uqokela uba adumiseke uthi ngendlela onxibe the way you live. Amen. That is why iBhayibheli ithi xa uzoba ngumfundi kaYesu, one into yokuqala ufuneka uyenze deny yourself. Funeka uzinqabe. Awunokwazi ukulandela uYesu na usasifuna. Uphambili lapha ebomini bakho. But the Holy Spirit ke unqoba intando, anqoba inkanuko yelizwe. Anqoba umncano lwezinto zalapha. Abantu baboyika. But uMoya Ingcwele koyika umuntu. Full. Umeli umoya oyingcwele. Ubawo uzawuthuma yena egameni likaYesu. Uyakufundisa zonke izinto. Yena uyakufundisa abantu ababheke ezulwini zonke izinto. Kuzizinto abefundisa abangakwazi ukuthetha behlulwe ngabafazi babo. Bathi wena uzawuzazi izinto ezingafanelanga umntwana kaThixo. Oh Jesus.
kunengesikwazi usithetha epulpitini abantu abangakwazi usithetha because boyisiwe ngabafazi. But wena onomoya oyingcwele lezi zinto ezoyikwayo ukuthetha uzawuzazi. Uba umuntu osindisiwe fanele uba nendlela yiyo mayimzukise uThixo wakhe. Inevo phume ekhaya ube ngathi uyiprostitute kodwa usiye enkonzweni. Akwazi phume ekhaya ngathi udayisa umzimba. Jesus. That is why ngela xesha lakudala iCalvary yethu yayibazo uphakathi izimpahla, izibhlukwe, izinecklace, iyo yonke lento abantu abayinxibayo namhlanje. Calvary yethu yayibaza ingubo, ibaza impahla, ibe zizambatho. Njengoba bebuyele ezimbathweni namhlanje amasindiswa yayibaza izambatho abantu ababeyimbathile bene uniform babethi xa besindiswa bayidele uniform yabo ngoba sebefumene ingubo yangaphakathi bathi uniform then it is uniform. Namhlanje iuniform inxitywa ngamasindiswa because kwalahleka umoya ngcwele. Xa umoya ngcwele esuka uyimreplace ngento ezakuveza wena. Siyaba replace afuneka uvelile. Bathi kabethethe befundisi bathi funeka ucace xa ngumfundisi ungafani nabantu so funeka ufike izinto yayingekho loo nto phaa phambili because umoya ngcwele bethi xa kugcwalisile uweneliswe yinto uThixo akwenze wayo ungafune yakho wena ukuzenza. Because of the lack of the Holy Spirit. Then abantu funeka bezame ngokwabo ukuzenza babe bakhulu baboneka ngabakhulu. Abantu kabengena kumuntu wele ipride ayikho. And abanamhla wokuba badume bona baziwe bona banomhla ukuvela ukaYesu. They make sure intoba baloko bebukeka phansi. Oh Jesus. Holy Spirit. But umoya akekho wasetshenziswa enkonzweni ungena moya ngcwele uzoba nempakamo wena. Oh, Nkosiyami. Setshenziswa umoya ngcwele ngekho uphathisa inkonzo ngekho umoya ngcwele upiano ushumayele ngena moya ngcwele. The more usebenza ukhonza sisithi amen siphakamisa izandla wena ucingela uba nguwe unamandla. Kanti sisho kuwe sisho uThixo wethu. Amen. Kanti ngena moya ngcwele unyuka wedwa. Kanti xa unomoya ngcwele uyaqonqwasa xa uphakama ucingela inkonzo ngeke ikwazi uba khona xa ungahlabelelanga usithanda ngegift onayo oyiphiwe uThixo. Then the Holy Spirit umsebenzi wakhe kukukuthoba. You never uphakame usithande ngokukhonza uThixo. Umuntu okhonza uThixo akaphakami xa igcwaliswe ngamandla moya ngcwele. Akabi mkhulu. Ibabeke fune lo uyakunifundisa zonke he izinto. is the teacher umfundisi wamakholwa. Oh Jesus. Uyakunifundisa zonke izinto. Amikhumbuse Yakwazi ukungole akufundisa indlela yokuphetha ukuthetha njani nabantu bakona abangasindiswanga. Akuniki approach emsebenzini. Uyafundisa. Usifumana usesimeni apho uthi ndigaqelekile xa unomoya ngcwele uyafundiswa iphathwa njani indoda uphathwa njani unkosikazi kuhlalwa njani nabantu wabo uyafundiswa ifamily yethu funeka uyiphathe njani funeka uhlale njani. Uyabona abantu benomoya ngcwele baphila ubomi obumnandi. Izulu elisiyakulo ulivuse semhlabeni thini phile ezulwini man because of the Holy Spirit. Moya ngcwele sewuphethile akohlwayo atawuthethanga ngendlela cela ukhona. Fundisa indoda ucela ukhona fundisa inkosikazi ucela ukhona noba uphakeme kangakanani uyaqhothwa akufika umoya ngcwele. He's a good teacher for abazalwa.
siye ezulwini kwaya yena. Uyayazi indlela ebheke ezulwini. Uyamazi umuntu oyezulwini kufuneka benjani. Once abantu baphosa kale kumoya ingcwele. Abafundi bakaYesu abaphumi. Kuphuma abafundi benkonzo. Abafundi bakaYesu abaphumi. Abantu abangakwazi ukusiza umhlaba ngecharacter yabo abaveli. Fundi adikhumbuze ngakho konke endithenda nixelela into yonke endike ndayithetha kuni. Ungumkhumbuzi. Ugcinele amakholwa izinto ezithethwa nguThixo. Yona ndoda noma sowuphaza usekhaya uthi kanti izwi lithi inyama yakho ifuna ukwenza lithi izwi likhutshwa ngumoya oyingcwele. Oh, Jesus. We are fully depending kumoya oyingcwele. Amen. Ngeke uyazi into yokusindiswa nexabiso lokusindiswa awulazi xa ungena moya oyingcwele. Kube lula kwabanye abantu beve bethetha athi umuntu yayiyeka insindiso ngoba ndabona uyamhluphekisa. That means umuntu zange ayithole salvation. Umuntu kaNkulunkulu achuza imali, achuza ukuyothwala, achuza ukulahla uThixo because of money. Uma usindisiwe wabhaptizwa ngamanzi oyingcwele, you choose ukulamba. Amen. Uthuma sisi ndakhetha ukuhlupheka ndawonye nabantwana bakaThixo kunoba ngikhamla isono ngomzuzwana. I choose to suffer. Ngekwazi ukhetha ukuhlupheka. I choose to suffer. Oh, Jesus. Ndakhetha ukuhlupheka ndawonye nabantu ngekuyenze lo. Uthi abantu bekhamla izinto zalomhlaba lula wena ukhetha ukuhlupheka. You're the those namakholwa corrupt. Athengi license. Athengisa nge-license. You're the those no business abasindisiwe abangena ngendlela ekungenwa ngayo kweli lizwe. Just because i-collapse xa ungenaye umoya oyingcwele. Uverse 7 ka chapter 16 mfundi. Kwale ncwadi kaJohn. Kodwa ndinixelela inyaniso. Xelela inyaniso. Kunilungele ukuba ndimkhe. Ukuba ndithanga ndemka. akayikuza kuni ummeli. Akazufika ummeli. Kodwa ukuba ndithende mka. ndiyakumthumela kuni. Ndiyakuthumela kuni. Uyakuthi ke kufika Iba efikile. ababonise abantu Ufuna belihlaba. isikose esidala sithi uyakulohlwaya ihlabathi lidane. Efikile ke uyakulohlwaya Uyakulohlwaya ihlabathi lidane. ihlabathi lidane kuwe. Because uphuma ehlabathini is a second. But uphuma kwehlabathi is your lifetime. Oh, Jesus. Uphuma kwelilizwe kungokukhwanyaza kwelizwe. Kodwa uphuma kwelizwe kuwe njengomzalwane uyaphatha ubomi bakho bonke lo. Mayifikile kumoya oyingcwele kuwe uzolohlwaya ihlabathi lidane. Yona nto sithi nosikala sikhonza nawo silibona lisekho ihlabathi apha kuwe. Oh, Jesus. Bantwana bakaSirayeli baphuma ngosuku olunye eGibhithe kodwa iGibhithe zange iphume kubo. Yona nto bathe sebekude. Sebewele nolwandle olubomvu. Oh, Jesus. Bayibona imisebenzi kaThixo bathi besenhlako bakhumbula amathwele aseyiphutha. Because noma bemkile yiphutha kodwa iGibhithe yayisekubo. That is why uThixo wathi uhambo lwentsuku entathu wabathathisa for 40 years. Isizathu sikaThixo kuba bangayingeni iKhanani neyiphutha. Kufanele kuphele iyiphutha ukuze bafike eKhanani bengasenayo iGibhithe. Onke amakholwa
ekwakunzima ukwehlwa neThiphuta wawabulala enhlango uThixo. Isizwe sangena eKhanani yaba kuJoshua noCaleb. Yayinzala ezalwe endleleni. Onke amakholwa ayephuma eThiphuta. Most yawo yafela khona enhlango. Yatyiwa zinyoka. WaseJoshua noCaleb bengena iyouth abafana babephuma bengabantwana. Nabazelwe endleleni yakaba ba-enter khona. Because uthi wayengekavumele uba bangene neThiphuta eKhanani. Ngeke uhlukane nehlabathi without the Holy Spirit. Uyalithanda uShumayela, uyalithanda uHlabelele, uyalithanda sawungumfundisi uthandiswa. Uthandiswa iyona into abantu balimhlanje bathanda fresh in 2 months. Abehlulwa nto ngabantu behlabathi bafuna ukufana nezwe. Nabefundisi banamhlanje abakwazi ukulilungisa ibandla. Jonga abefundisi banamhlanje basestylini. Zibhulukwe zingoqat out. Zinwela zikhanya. Abanye bangamarasta. They are preaching the gospel of Jesus Christ. You never preaching the salvation. But you not change memo hiyo. Oh Jesus. Because abantu banamhlanje abafuni kwehlukana nehlabathi. Incwadi kaYakobe chapter 4 verse number 2. Itothandiswe ulithaba noNkulunkulu. Amen. Nabanina ohlobana nehlabathi. Siphuma kwelilizwe. Ngomoya oyingcwele. Ohlukanisa amakholwayo. Wabangakholwayo. Funda ntombi siyathandaza. Lalela siyathandaza. Yabona linyishwa ukusindiswa kwakho iminyaka. But uphosakala elibhaptizwe likaMontwele. Yabona German Shumayela lelo Shumayela nje ngamanga ngoba bonke abantu banamhlanje bathetha ngelimi ezintsha. Ayaprofeta. Kodwa umoya lo baprofetene ngayo awubenzi babe nezibili. Xa uzobona umoya ngcwele uba lo mzalwane uprofeta ngomoya ngcwele. Ubona ngecharacter yakhe. Awuboni ngokuvutha. Futhi Efikileke uyakulashwa uyalashwa ihlabathi. Ohlwaye ke usendlini ohlwayo. Ohlwayo unciba ohlwayo. Ohlwayo uzipini uzibona ufanelekile ngokomeko wehlabathi kodwa isazela ohlwayo. Ohlwayeke. Ungahlekwa ngabantu kethwe ngawo. Babuza abantu usindiswe unjene kanti usindiswe unje usindiswe unje. Linyama ihlabathi basunderstand. Ngamehla understand ngabantu. Bangabe singabantu njengabo. Singabantu njengabo. You never futhi ukhalime unqande enkonzweni ungena moyingcwele. Ngeke ubakhuza abantu ngekwazi uba bafundisa abantu ngeke. Ngekwazi ufundisa. Nomsebenzi obefundisa usekho ngoku. Because bapreacha nje ivangeli kuphela. Abalungisa umuntu, abanqanda umuntu ngoba bayosaba ukunqanda abantu. Abantu bazohamba nemali zabo. Abantu bayekwa nje basiphile okwabantwana abakhula kungekho bazali ekhaya. A church is a family. Ibandla likhaya elinothatha. Ekaweni kuyakhuzwa. Enkonzweni kuyanqanda. Enkonzweni kunohayi. Umuntu akancibi ngoba indoda yakhe ithanda uba makanxibe kanje. Ekaweni umuntu akaziphathi ngendlela asiphethe ngayo apha vela khona. Kukho isimilo sasenkonzweni. Kodwa xa
usanda abefundisi esibenzileyo abantu abangabhaptizwanga amandla oyingcwele, they don't have the authority. Abanalo igunya lokuthi hayi ebantwini. Nafanele into abawazi baxa usindisiwe, you need the Holy Spirit, a teacher. Akekho umuntu ongabazisa isalvation uyazi. Futhi akekho umuntu ongakwembulela uYesu umbona ngaphandle kukamoya oyingcwele. Bonke abantu abazama ukumtshila bafunda incwadi. Ngeke incwadi sikwazi ukukunika lento ayiyo uKristu. Only the Holy Spirit ongakutshilela uba who is Jesus. That is why Bible sithi wathi uPetro mayisithi wena unguye uKristu, unyana kaThixo ophesko, not unyana kaMaria. Because when Christ revealed awusamkhombi njengonyana womuntu, umbona njengonyana kaThixo. Uthi mayiphendula unethamsanqa. You are blessed. You are not blessed ngoba sowunike. You are blessed because you know Jesus as Christ. Bazalwane, asinantsikelelo kuba sikhokha ishuku. We are blessed ngokwazi ukuthi uKristu uJesu kwamuye uKristu. You are not blessed ngokuzotshala imali usikelelwe ngokwazi ukuthi uJesu uKristu. Ibese siyibaleke jonga wena unguPetro, igama elithetha ilithe. When you read the book of Peter, 1 Peter chapter 5 verse number 4, njengamatshe aphilileyo ngesandla sakhe indlu kamoya, kuthi bonke abantu abanale revelation yokumazi uKristu beyithatha kumoya, they become a stone. Not only Peter, not only Simon. Na indlu kaThixo ke ayakhiwa ngabaphakamise izandla, kodwa yakhiwa ngaba abayibabhabhatizwa ngamandla oyingcwele. Then uKristu wembuleka kubo ngaba kuthiwa bangamatye apha, they become stones. Izinto ezingafilula, izinto ezingaqhubeki lula, izinto ezinganikezeli lula, izinto ezingancamiyo. Hatubhalike jongani kwiliwa enembiwa kulo. These stones ziphelezwa kuKristu. And the foundation of the church is Christ himself. Oh, Jesus. And we are the stones. Amen. Building the house of God. Amen. A spiritual house. Hallelujah. Oh, Jesus. After we are receiving the Holy Spirit. Oh, Jesus. Uthixo wakhe indlu yakhe, indlu kamoya. Ziningi izindlu zenkonzo apha, kodwa ezo zindlu zikaThixo zezethu. UNkulunkulu ufuna ukwakha indlu kamoya. When you become a stone after you are receiving the Holy Spirit. If you don't have the Holy Spirit, awukwazi uba lilithe ngokwenziwa ngabanye abantu. Ngokwezwi udinga umoya oyingcwele. Kakuboleke sisamana funde le ncwadi kaIsayile 36 verse number 27. Ifunde isiXhosa nesidala. IsiXhosa isidala Isayile 36 verse number 27. Khawuleza. Ngizinikela kuwe manje na Nkosi. Izinikela kuwe, izinikela
Nkosi yami izinikela kuwe Jesu, izinikela kuwe Nkosi Jesu wami, Nkosi yami izinikela kuwe, izinikela kuwe Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi izinikela kuwe, Nkosi yami lento abantu abeshukwa yiyo wena uzoyiphila. Oh madoda, uyabona lento eshula abantu abangakwazi uba yiyo, efuna ukusimakade uzoba yiyo after ubaptizwe ngamandla kaMoya. Ubethwe Isaya amadodana kadinwa yepha abathembela ngoJehova abayikuthi akakhulumi noma ukhuluma naba bantu abathe besemhlabeni bathi bathatha uJesu babaptizwa ngamandla kaMoya bayadinwa abantu. Yemadoda umuntu gijima ekade ekhuthele ekhonzeni umbone short umfa. Ngeke umkhonze uNkulunkulu ngamandla akhe. Ngeke uhlale bekumele uba usenkonzweni uhlale after the Holy Spirit. Yabona nkaza uthola amandla amoyingcwele inkonzi kuwe ifakala kuwe. Yebo uphangela inkonzi ungena 5 kuwe kumane kube ngathi u5 akade abetha because the Spirit of the Lord ngaphakathi kuwe ayikho into ayilangazelelayo njengokufellowship. Once you lose uphume emandleni kaMoya ngeke umkhonze uThixo ngokuthembeka, ngeke ukwazi ukuqhubekela endlini kaThixo, ngeke ukwazi ukwenza into zikaThixo. Namhlanje sinamakholwa acomplainela ukunikela, acomplainela yonke into because afundiswe ukupha engafundiswa ngumngcwele. Axelelwe yonke into yenkonzo ingumthetho. Na uma bekhonza badinwe bayenze lento baphinde bakhathale. Namhlanje they are complaining about money. Yabiza imali ekawe abantu badiniwe. Basabona inkonzo ikumoya wethu. Ngeke ukwazi nisukunikela ungena moyeni. You are very selfish. Oh Jesus. That is why makhono namhlanje akakwazi ukunikela. Tatwa anikela only kubefundisi cha. Enzela abefundisi isibele because atrainelwe ku appreciate abefundisi cha. Not bona. Bayalamba. Ikholwa lithi ngoDisemba lisaziwa lihluphekile. Kuthathe 100,000 iphiwindo dibene. The Lord to go to the ayikhuphelezo suku ze 10,000 idla yonke lo mali. Bengasiya kumhlolo kaZelamba. Amakhola yamazi umhlolo kaZolabhayi. Kodwa amakhola akakwazi ukuyenza igrocery yomuntu omnye. Anqabe 100,000 ayibike umuntu omnye. Nayo ngena nhliziyo. Okhohlakeleyo. Because you never take 200,000. Uyihle wethu emzini akho. Kulama kholo akhondisayo kukho abantu abahluphekayo. Sozilibandla libe rich lonke. Always in the church koma poor. Amen. Kukho abantu abanento koma ngenanto. Kodwa ngoba abazalwane banaye uMoya bafundisa umuntu ofanele uappreciate ngumfundisi only benziwe nabo. Ayiveli kuMoya le into ivele ebantwini ayitrainelwe. Jesus. The Holy Spirit teaches us how to serve God. There is no blessing
ukupha umuntu onento usiya umuntu ongenakho. That is why abantu abahlupheka bekhupha 200,000 umuntu onikele nge10,000 esifundisi kodwa sobola bese matyale because uNkulunkulu akajonga umuntu opha umuntu onento ujonga umuntu okwazi ukusapho khona isidingo khona. Wena bazi uthenga isuti uthengela umuntu onesuti eziningi ubona umuntu onesihlangu sikekeleyo uthenga isihlangu esitsha cha usipho umfundisi etshintshanisa isihlangu because umoya oyingcwele akafundisanga indlela yokukhonza. Nothing wrong uappreciate abefundisi kodwa kufanele kuba appreciate abefundisi ngendlela right not ngendlela egwenxa. I don't understand ukuba kulanda udlula umuntu elambile uyonika umuntu ohluthayo. Now the Holy Spirit help us. Yasinceda umoya wethu. This gospel of Jesus Christ. uJesu wayengekho selfish. Ngelinye ilanga abafundi bakaYesu beza kuye. Abantu balambile sebenza ukuntathu besentabeni. Beni bathi abafundi bakaYesu Nkosi bandulule bagoduke kulandiwe akosisekile apha. uJesu wayengeke akazange abandulule abantu belambile. Wabuza uToba nina ntoni etyiwayo sipho. Wathi uPetro engekaphendula wathi uAndrea sikhona zonke esihlanu. Intona sesentwana cha. Wathi uJesu sisamezo zonke. Because abafundi babandulule belambile. Bayi12 boni zonke esihlanu bazawuhlaba hluthe musabo. Yinto yenziwa zinkokheli zanamhlanje ezingena nhliziyo. Abantu baphuwa. Abantu abadidwayo baphuwa. Bene kokimeka phambili incebo yenkosi ithi mina ndinento zonke kuba ndikhonza uNkulunkulu ephatha imali ebantwini. Lord Jesus. The Holy Spirit helps the church. Lingajiwa zivuka. Amen. If you don't have the Holy Spirit kuhlala nawe emhlabeni. Oh Jesus. Kodwa umoya ngcwele naye ngeke uduke, ngeke udukiswe. Oh Jesus. Funa mithatha eminingi ucomplainele indaba yokuqaleka imali abazoyinika umfundisi. Kuba yilungu lithatha into yokupha umuntu akuthiwa mbheka ngaka. Isibethizwe. Intona inye qha beba ngeba nitreatwe ngalendlela. Anikwazi ukukhonza. Aninaye umkhonzisi. Sengiyathandaza. Ufunda le verse. Umoya ngcwele wenzela uThixo akwazi ukusenza. Ufaka umoya uThixo emntwini ukuzamenza. Because ngeke ulunge ukuhamba noThixo ungena mangcwele. Uyawuthi ufuna bayenza le ungayenzi. That is why in most yezinto ezikwazi kwenziwa ngamakholwa abantu abakwazi ukuyenza into uThixo afuna bayenze. Kodwa bakuthethe umfundisi bayithani bajika lula abantu bayenze lo. Because abantu batrainwe ukoyika inkokheli more than ukoyika uThixo. Ngofaka umoya wami ngaphakathi kwenu. If you know Jesus, uJesu waba ngumuntu ebantwini uJesu njengathi. UIsaya 11 of verse number 2 uthiwa uyawuthi umoya kaYehova uhlale phezu kwakhe. Umoya oyikuThixo. Kwafuneka umoya oyingcwele ahlale kuJesu ukuze uJesu angavukelani noThixo emhlabeni. Ukuze uJesu akwazi ukugcina intando kaBawo emhlabeni kwafuneka umoya kaThixo uhlale phezu kwakhe. Indibambe ngumoya okoyika, umoya wamacebo, umoya okuhlonela uThixo wahlala phezu kwaJesu, the Spirit. Oh Jesus. Namakholwa akhe anikezwa the Spirit of the Lord ukuze amakholwa alolamele uThixo. Now amakholwa train xa ningena umoya ngcwele niyatrainwa nifundiswe lo gama kufundiswa inhlonipho niye nimoyike lunikhokhela. Niyoyika inkokheli ningayihloniphi niyoyika
ibe nguThixo inkokeli kuni. Because if you don't have the Holy Spirit, awukwazi ukuhlonipha. Usukumthandaze lo muntu akukhokelayo. Yamthandaza. Uyamoyika. Kanti nguThixo ufuneka uyikiwe. Inkokeli ziyahlonitshwa. Now if you don't have the Holy Spirit, usithi usindisiwe, uhamba nento ongaqinisekanga nayo. Uba ngakhona into xa apho kuthutshiswa khona abasindiswa njengalamazwe ekuthutshiswa kuyo abasindiswa, uyakwazi wena uba khona kulo phakathi. Ungathika msinya, ungathika msinya. Verse number 27. Ndofaka umoya wami ngaphakathi kwenu. Ndinenze nihambe. Amen. Ndifaka umoya wami phakathi kwenu. Ndiphinde mina ndinenze. Nihambe. Ngoba xa ndiwufakile ndizawunenza lula. Awumva uThixo xa ungena moyeni. Uyabona kule mihla yethu kuhle kumandi kakhulu. Imithandazo mininzi. Kuthandazo kokho one night prayers means jonge character yabazalwane abathandazeni. Kukwintaba ekuhanjwa zona. Abantu they are busy. Bangathi bathandaza. Bafuna imali ebantwini. Mithandazo ne-bank account ezifolayo. Everybody ukhala into entsha yakulombono umuntu jonge character. Yabantu abathandaza kakhulu. Every month kukumthandaza kuyiwa kuyo wentaba. Jonga izimilo zabathandaza. Jonga abantu abahlala entabeni bethandaza. Jonga indlela abanxiba ngayo. Jonga ilizwe kwaba bantu abayithandaza. Jonga idivorce ezandayo kwaba bantu bathandazayo. Jonga ilizwe kuba profeta ujonga aba profeta sinabo. Every month kukumthandazo wentaba. Kuyiwe entabeni. Bethandaza. Ziwone prayers needs kodwa jonga icharacter yaba bantu abathandaza kakhulu. Thina sasindiswa singekho. Thandaza ibandla. Umuntu asiphumela asihlalela ngokwakhe entabeni osithandazela siyabela. Nina nithandaza ubusuku bonke kodwa nibuye nikhohlakele. Nibuye nichithe imithanda. Jesus. Nisimizi yamfekela. Because kuthwelwe namhlanje ungaqeka babuyiwe entabeni kanti umuntu othetha nenyoka yakhe. Sibheke isimilo somthandazi. You never uthandaze ufane. Ngeke madoda ngeke uthandaze ubhekane noNkulunkulu ungathinji. Njalo. Fanele sikubone xa uthandaza uhlala ngoThixo. Hlala ngothi icharacter yakho mayihluke kwilizwe. Kutheni bandla nalilizwe kangaka? Kodwa sinabapostile aba-organize imithandazo. Sinabaprofeti bemithandazo. Sinabantu bentaba. Kodwa ilizwe, ibandla alisabonakali. Liginywe lihlabathi. Xa ufika ecaweni lihlabathi ilizwe ithaveni le. Kutheni ngexesha lokuthandaza kwabantu konakala ibandla? Nainda bathandaza without the Holy Spirit. Bathandaza bengabanjwanga umoyeni. Laba bathandaza belala namankazana besenza amanyala. Kodwa baphele emithandazweni. We need the Holy Spirit, Pastor Mom. We need the Holy Spirit.
Ibandluzo libuyele kwi-holiness, libuyele ekugcweleni bantu. Kudingeka amakholwa anoncano lukaMoyingcwele. Ngiyafaka umoya wami kuni ndinenze ngoba wenzeka lula xa umoya ngathi ungaphakathi. Ngemadoda wenzeka lula xa uMoyingcwele engaphakathi. Yabona uyafika kuYesu sangumamkela uyeqala ukwamkela langazelela the Spirit of God singene ngaphakathi kuwe. Uma ngaba kudala usindisiwe uyela uMoyingcwele. Uyalahleka. Moya kaThixo uyalehlwaya ihlabathi ebantwini. Ligane ihlabathi. Akekho uMoyingcwele ukuvumelayo. Uphile njengezwe. Uyehluka njengenkosikazi egcwele amandla kaThixo. Uyehluka sowuhamba. Wehluka ngendlela ogqoke ngayo. Lo mama unesidima kangaka ngowaphi apha ekuhlaleni. Because the power of the living God, the power of the Holy Spirit, xa ikuwe yakhe character. 1 John chapter 2 verse number 26 to 27 sesiyavala ngayo. Thank you Lord. Ngizinikela kuwe manje la. Ngizinikela kuwe, ngizinikela kuwe. Nkosi yami. Akhona amandla kaMoyingcwele abhaptiza umuntu abe kumela kumbi. Ncwadi kaSamuel chapter number 10 verse number 6 no 7. Ukufunda sisamane verse number 6 kwakhona no verse number 7 qala kule kaJona. Akhona amandla kaThixo akulimeko yomuntu. Ngoba sasihlabele kudala ethi asusa izono zabo ahlanza inhliziyo. Bonke abantu ababhaptizwe ngamandla kaMoyingcwele bebonakala ngenhlanzeko. Bonakala ngenhlanzeko, babonakala ngenhlanzeko. Verse 26. Njengebhadi ephathula ndinifundisa njengaye ukuze nincane, ngoba nakuncanwa nizakwazi ukusela. Iyafuna njalo inhliziyo yami, iyafuna sebabona benxanile ngosuku lokugqibela. Wema wathi ubukhona omncane wayo Jesus ukuzibone lento engikhuluma ngayo. Kufuneka ube nendlala. Oh yes Lord. Kufuneka ube nento efunayo. Yona nto uJesu wayifundisa indaba
isitshumayela sentabeni uthi chapter 5 kaMatthew verse 3 banoyo abalamba bancanelwe because those who are poor in the spirit shall receive the Holy Spirit. Laba bangabahlwephu ngomoya yibona bathola lento. Yafuna njalo Thixo wami inhliziyo yami verse number 26 kasabam sifundiswa umoya sitrainwa umoya izulu asizange siye kulo kodwa siqiniseka ngathi sesifela khona. Oh Jesus. Kuba kukhona into yasezulu neseyilapha ngakuthi. Hallelujah. Diniphalela izinto mayela nabo abanikhohlisayo. Incwadi kaJohn chapter 2 verse 26. Kodwa diniphalela ngoba abanikhohlisayo. Kodwa ke nina uKristu unithambise uthambise abakhe nothi ngeoyile ngomoya wakhe. Oh Jesus. Siyathanjiswa indaba yokusindiswa awudingi ube nenhala yoba noyiphilelwa kuba. Oh Jesus. Ube prophesy. Amen. Maria uyabuza iyokwenzeka njani lento kingasani nandoda uthi umoya isithunywa sezulu sithi umoya uyawehla phezu kwakho. Oh Jesus. Uthi Maria akwenzeke kumkhonzazana wakho fellowship noThixo idinga umoya oyingcwele. Ngiyakuthanjiswa ngomoya oyingcwele. Ngalo lonke ixesha. Ngalo lonke lethu umoya kaThixo ehlele emthweni. Anidingi kufundiswa umuntu. Hey. Kukho izinto ofika sokuzazi. Oh Jesus. Ngalo lonke ixesha umoya oyingcwele ehleli kuwe. Awudingi kufundiswa. Kaloku umoya. Umoya uyenza iphelele inkonzo. Uthetha uncame emntwini ongena moya ufundisa uncame. Amaqhinga kaphumi emntwini ongena moya. Into azakwenza namuntu ongena moya uzawuhamba phambi kwakho abe right, abe nengeke, abe nenhlonipho, umthembe njengomzalwane oncedakeleyo kanti fake yonto. Kukho abantu abakhutshwa zinkonzo betshata zabhoboza inkonzo zathi lo mfana uphile kakuhle kanti athi esigebengile. Emntwini weshumayela ngamandla kodwa engcolile ngapha. Ngoba kekho ngaba right umoya ngcwelekeko. Iyo lento ndafuna uba xa ndithetha ngomzalwane ndingathi right ndimazi ukusazi yena ngoba le nto ndiyibonayo mna akayiyo ngaphakathi. Iyo lento sifumene abantu abebevutha beshumayela kusiwa abantu sincedakala sivuya
namhlanje bangahlanga khosikazi Nkosi yami. mabele into abamthamzi la kwento zika YouTube bathetha ngesithembu bathi kukwisithembu esingasiswanga esifihlakeleyo bathi girlfriend kamfundisi bayafundisa ukilady apho kwento zosizwa mntu elingabefundisi ukubefundisi bezwe abantu abangcolisa ikolo kaKristu abantu befundisa igirlfriend kamfundisi ngumama omncinci fanele baxa umama omncinci eyile umfundisi uyopholisa istress senkosi komama omkhulu so abantu bathi basindisiwe because ivangeli kaKristu ingenelele abantu benza imali ngayo uyabona le nto sishumayela ngaphandle kukaHoly Spirit yabuyazi ayizosikolisa ikubhidi ufundile ukuprofesa ikudidi ukudokotela ikudidi uphumile wanxiba ijasi esibomvu zeBhayibhile thwele wapasa ubudokotela beBhayibhile kodwa ibhidi indaba yesalvation because it is the Holy Spirit, only the Holy Spirit, only the Holy Spirit, only the Holy Spirit, only the Holy Spirit. Singathi ndikanimemezela bazabami uba lo nalo ikona yakhe indlu yakhe ndincede moyithwele ade moyithwele maninzi amaciko baninzi abantu abayifikileyo into yokusindiswa kuba babone ukudla babone imali babone into ekhawulezayo engabaphumelelisa nengabaphakamisa le into asizangazophakamisa sizophakamisa uKristu xa umwengcwele ngekho akaphakama uKristu kuphakama abantu Jesus. Holy Spirit uyafundisa ngalo lonke ixetshe khona ufika umfundisi kwabe kade ethuswa yabona esigodlweni ufika sintombi ezincinci indlu imdaka zifika xesha la akekho umuntu othonywayo ovuswayo oklina indlu kaThixo akho langazelelo because without the Holy Spirit ngeke umlangazelele uThixo vuka ngokuthanda kwakho unxibe ngokuthanda kwakho icawu yangena ngo10 uyofika nge10:30 awubethelwa nangu1 bangamavila abantu ngendlela esisimanga babavila enkonzweni livila umntana wentombazana kawasikwenza mix ekhaya umdaka because the Holy Spirit kayingekho inhlanzeko unayo awubikho clean ekhaya kumdaka into yaziwa sisiqo sakho phuma uclean kodwa buhlala khona ulinuku ufike namadoda xa ithathile intombi seyithathile ufike imdaka akwazi ukupheka akwazi ukuhlamba phahla uyanuka abadlala khona umoya ngcwele una enkonzweni uzafika prophet kodwa kumdaka abahleli umoya ngcwele bazaba hamba ukusikonzisa nje asishumayelise ngokusiphilisa into right. Yaba nasemizini nasekhaya naphina uyehluka umzi womuntu osindisiwe uhluka nje naseyadini kunqaba iphepha qaba iphepha qaba iphepha ekhaya qaba iphepha clean fika akathuyonga ano clean bekade fana nabona lapha ekhaya wabhaptizwa ngamandla kaMthweni athinje akathembisana namuntu ngezitya no uyayibona into yomdaka kuyethetha naye apha esazeleni sakhe katho abazali bamncama amfundisa bamqeqesha bamncama walivila
Wafika uJesu. Wathi ufika uJesu wafika umuntu umfundisi. Umvuma wakhe sithi, "Zoma nawe mntanami, ndiye kule nkonzo uya kuyo ngoba ndibona utshintsho apha kuwe." Akamvange ecula, akamvange eshumayela, ubona i-character yakhe itshintsha apha phambi kwakhe. Akudelongelwe ekhaya, akushunyayelwe ekhaya, akuculwe ekhaya. Sisimile. Kukho umuntu esimfumeneyo. Uhlala nathi emakhaya. Sihlalisa nabangasindisiwe, sehluke kubo. Abephuma begcwala isitrato, shekile le ntombazana, izindlu zakoya, shekile lo mfana, ulungisa ibala lakwabo. Moya wethu clean ngaphakathi lo, clean esazeleni sakhe. Lo muntu uyalungiswa, uyaxelelwa. Uyafika enkonzweni nasenkonzweni uyile nto ayiwe ekhaya. Holy Spirit, umfundisi wenyanga. Ithi inkonzo ibusiseka. Abomama wakhe sithi ndiyambulela uThixo owafikela lo mntana. Ababonke namhlanje balahlekelwa ngabantwana babo abazali banamhlanje. Ngoba ufika abe kumpostile ekhaya, abe kumfundisi ekhaya. The Holy Spirit. Tell us to begin standards. Sifaka amehlo ethu phambi kwenkosi. Iyafuna njalo Thixo inhliziyo yami. Thank you, Jesus. Funa namhlanje ulisanda sakho. Uthi Nkosi ngiyakudinga. Nkosi ngiyakudinga moyigcwele. Nkosi ngiyakudinga uhlobo lomfundisi. Nkosi ngiyakudinga lo mntwanakho ukutshintsha impilo. Ake salulisanda sonke tende. Ibe ngulowo nalowo avule umlomo wakhe. Yes, 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 yes. Yes, 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 Lord. Yes, yes, hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Yeah, Lord. Yeah, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah! Oh,
Ngiyafuna. 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 Want to drink today? Those who are thirsty, the Holy Spirit is here. Yes, Lord. If you are thirsty, if you are hungry, if you want the Holy Spirit to change your life today, tonight, the Holy Spirit is here. It's here right now. Yes! Now, touch them. Holy Spirit, Spirit of grace, Spirit of the living God, rivers of the living waters, touch them, Lord, and pray right now, Lord, in the name of Jesus. Para
Spirit. Now when you are composed, I was going to put this first and go. Now when you are coming, now when you are, we are born in this first. Yes, yes. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Yes, 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 yes. Tell them, Lord. Yes, 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 Jesus. Let this river flow. In the name of Jesus. 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 Thank you, Jesus. Yes. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Fire! Thank you, Lord Jesus. Yes. Pakamisa sanda zako. Pakamisa sanda zako jeje. Pakamisa sanda zako. Pakamisa sanda zako. Lift up your hands. Close your eyes. Pray in the name of Jesus. Yes! Thank you, Jesus. 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 Siamoga, 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 moyo wa Kristo Yesu wana mafileyo. Siamoga wana manja. Wana wantene mwabeni. Siamoga. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kuba kunokwenzeka kuba kukhona izinto apha kuwe njengoba kupreachwa ngomoya kwencwele ezikuveza uxabene noThixo wakho udinga ukukhululwa namhlanje ukuze uphile intando yakhe. Kunezinto efuneka uzihlambulukile uzivela ugwebeka wena ngaphandle ekuyifumaneni lento okuthethwa ngayo. Uthi Nkosi ndincede ndikhulule nami emandleni esono. Ndidinga inhlanzeko, ndidinga inhlambululo, ndidinga ukungcwaliswa, ndidinga igazi likaYesu. Mhlawumbe wenzakala walimala, uyayazi lento okukhulunywa ngayo ngoku waphila kahle kodwa ngosowudlala sowuphila kakubi sazela sakho siyakulahla ube ngumntwana kaThixo. Sishubana ngomoyingcwele inhliziyo ziyagwebeka. Uvala amehlo wakho ngelula isandla sakho sase-right uthi ndim odinga uncedo lwenkosi, ndim odinga ukuxolelwa, ndim odinga ukubuyela enkosini,
odinga ukulungisa. Phakamisa isandla sakho kakhulu nisibone, sizothandaza nawe. Nisibone isandla sakho dadewethu kule ndawo kuyo, wavala amehlo akho. Ngicela uzaba ngaphambili, ukhona umnye othi mhlawumbe wena unezinto ofuneka uzihlambulukile ezikhonjwayo apha kuwe. Ngifuna ukuthandaza nawe ngegama lenkosi. Umoya Oyingcwele uza kubhaptiza ngoba wena uvuma. Phakamisa izandla zakho zokubili ngegama lenkosi. Welule izandla zakho enkosini. Ungahlali phansi, mvumele uThixo xa ekwakha, mvumele uThixo xa ekubona. Umoya Oyingcwele akushunyayelwa ngayo, uyagweba inhliziyo zabantu. Mawukhona izinto ozibhaqayo uba awuzenzanga kakuhle kuThixo, lole isandla sakho ujoyine nama asibe ngaphambili, lole isandla sakho phezulu. Cela senze lo mthandazo othi Nkosi ndiza kuwe, undibonile, ndiyavuma, ndiyagwebeka namhlanje Nkosi, ndihlambe undihlambulule kwizinto osiphethileyo. Neyam inhliziyo yagwebeka, yabulela ukusolwa nguwe, ndingasolwa abantu, ndisolwe nguwe. Ndiza kuwe Nkosi, igazi lakho lilihlambe. Ndiyamdinga uMoya Oyingcwele, kodwa Nkosi ndisusele ezi zinto ezingamenza angafiki kweyam impilo. Namhlanje Nkosi, umzimba lo wam yawunikela ube yitempile ekuhlala umoya wakho, ngegama likaYesu waseNazaretha, amen. Masicela omkhulu utatewalo akazawunyusele enkosini, anithandazele abe sesivalele emveni koko. Siphakame sonke ayizothandaza, athandazele aba abe sesenza ufefe uTata. Lole isandla sakho ngegama lenkosi. Baba siyabulela Thixo namandla egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Nabankosi abemi kule ndawo abamanga phambi kwamntu kodwa beme phambi koThixo. Amandla akho ayamangalisa nangethuba Nkosi. Mangalisa Nkosi enhliziyweni zabo. Bawona amandla ongenza uThixo ngaphakathi kwabo egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Nkosi bawo siyabulela zonke into zivela kuwe, zivela amandleni engakuqonda ngabantu. Enkosi bawo thatha indawo entizeni zabo, thatha intizeni zabo kule ndawo ngegama lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Phafela Nkosi lonke lo Moya Oyingcwele awuhlala nathi ndibuye Nkosi yethu Yesu, amen. Siyabulela kakhulu bangcwele, siyadibana ngo-5 ekuseni ngegama likaYesu. Ngicela kancane nje wathi lapha Nkosi, lo sisi odlala i-keyboard apha udukelwe yifoni ezolo, adlala ngayo ikhompyutha. Bathandwa benkosi, uxolo lwenkosi malube nani. Siyabulela kakhulu ngokusishona namhlanje. Sawudibanana ngo-5 ekuseni as usual egameni lenkosi uJesu Kristu oyinkosi. Tato khona ngomsekuseni tata, khona ngo-5 ekuseni apha. Siyadibanana ngo-5, sibe live ngo-5 ekuseni kwi-morning devotion. Yesu abe nani ngegama lenkosi uJesu Kristu oyinkosi. Samcontact umvangelo uFulani xa kukhona izinto uzawucommunicate nam. Nto nice communicator, singayicommunicate naye via ifone. Yena uzocommunicate nam okanye ntabentswabo okanye notata egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Lenkosi ke malube nani in Jesus mighty name. Bye.